Ago mie dogo ye mie gade ago ke mie gododo mie di de amuntu omaji godo mie di da ngloju koji gake a odo nya ba jujoba go nya ba miado gake yo nya veve sese adukli dudu ble avifafa ba godo mi le ta vegbe gblebe awo mi gake ga wo me ro awu anyako ji e me da goro Madagoya alabe nyatogbe tenge jokoto gligui adelia ayi kope tiche ogblebe amuji alo magavalio alabe tso yi yado mavalila yipa adadraro kple wonawo le togbe yawo po wonawo le tititi plamlima titi bokongo ji heva dashina atsoi kava yi kenya jin ato fe nkeke bla eve kple adre agbe ko ƒometato etɔ enewo lɔ ɖe dzi be yewoaxɔe tso ekpe fafa dzi eva me nenema wo miasi dumeviwo sɔheviwo tsitsiwo kple funodɔmewo le vevesese me ko wɔna ma eyi dzi le miagbɔ nyako gologoe afi ko eye wònye fia wònye ta yeƒe dradraɖo kple wɔnawo manɔ ko abe ale yi ke ko edumevi alo amedzro ko edza anyi wodra ni no wɔnawo dzi fún kefi mía ɖo fifi le afia mate ŋu ka ɖe dzi no be ekpɔ ne kua gbagawoe ɖi ni vɔ ma ɖewo va tata dzi wònɔna wole gbɔnye le eƒenyigba tv le Germany hege ɖe Afrika katã nogo kple Ghana katã nogo ƒe yaʋalawo dzi alebe mage ɖe fofonyewo dzi mage ɖe tɔgbenyawo dzi wɔlu tome na mi nenyi ke hiã be mianya akɔkɔ ku ɖe mía tɔgbe tenge jokoto gligui adelia ƒe kɔƒe yiyi kple edadraɖo ƒe wɔnawo ŋu kame ge ɖewo dzi kpata ne wohanya ne nane megaŋlɔ be yi le ƒenyigba tv Germany ƒe yaʋalawo dzi tɔgbe nyo miawoe zɔ tɔgbe ye zɔ kaka yo tɔgbe ke wo ŋutɔ yi ke ge ɖe mia gbɔ ɖe leke miate ŋu anya ŋkɔwo ɖe kpe leke ne kɔkɔ le mia gbɔe ayo enye ŋkɔnye nye Edward Kojo Zakpasu wohɔnɔ yɔm be Uncle Eddie yenye ŋkɔnye yo Uncle Eddie alo Edward Kojo Zakpasu ele aƒea me kpakplim yo ke afi ma ge ɖe tɔgbe nye velia dzi ɖe meke tɔgbe alo miaƒe nke enye ne ƒome ya fifi le fia mianya afia ge ɖe nyawo gbɔ gbogbo nya bia ame ke miaƒe tɔgbe ya alo tɔgbe Edward ele fi ke wòle ne ƒome ya ne afi ke mi le fifi le fia maybe ƒomea akpa yeye le ni meka wonye oh okay enye goma ntɔ ma gblɔ me le I am a member of the Council of Council of Elder ƒe member menyelo ƒoma ƒe Council of Elder which is the highest administrative body of the family. I am part and parcel of it. I'm a member. Akpe tɔgbe ado yovu gbe lotoloto ɖewo na mi adzodzi ayo nyabe Germany to miankɔ seng director Germany to wɔme gahiã be wɔɖe yawo me afi wɔyi ɖe interpret ge ɖe yovugba me no tɔgbe ŋutɔ do yovugba kɔkɔ do ŋgɔ be ele ɖeke eyo nye head of department ya yɔ le ɖe le ma ɖe ƒona mia leke miate ŋu ase gɔme le ʋegbea me eyo nye nyako mienya leke miate ŋu agble le ʋegbea me okay nyame be head of family awo ale ne gble kɔke ɖe me na mi tɔgbe council member councilor ɖe ame tsitsiwo le ƒoma me ɖe yi ke ƒoma ran nye body ƒoma ran nye hã me le wo dome ese gɔme ɖa gate wɔme 21 20 le mia si gate mo katã we form a council of elders si ke nana aɖaŋu efia afi wɔ dɔ le dzi so menye member of council ma that's the highest administrative body of the family yo enenye be mie family ai kama mia tɔgbe tenge jokoto gligui adeglia etsioa ne ma ɖe me no ale be ma flu abaleke do ma hi eke tɔgbe do yovu gbe dra nyima ofluwe noa agbong no be gate akɔ agboe abe blava alo blava vɔ ɖeke alo blava yeli yi ke agboyawo wɔwoe represent alo wɔwoe le eta de hene decision making alo nenye be enya ɖe va efiawo ʋɔnu enye nya nyuiwo ele nye nya vɔwo wɔwoe nya me yiwo ke enya ya xɔ ge ɖe akɔ anɔ anyi ɖe taŋdzi dɔ efie ako aɖaŋu ade asi anya be yewo da ge ɖe mia dzi
adere du siji afi onye nya ya afi atoje ga aje gato na na magbomo le ka aba agbogla om blava lo blava for de ke a yinto amerika le nyagbo fia yi ha nya amachichimo alo amadranya mamogo ba ma o do motor de ka alo council of state ma o do motor de ka ye nya traditionally akpa ajojinami magara nya miama to hafi na gada miamare ma wo correction de ka akpa Tɔgbe are emoji doko emoji ma yi kope hareko traditionally customarily Tɔgbe ma yi kope vasere me miedi ifia doko emoji bovo totole ma emoji miedi haro mi etso afi miedi ge na miedi etso rare kene globe yi kope ele correct lo so heavy si sukuvi si doto nana si ba mnya ya mnya to ko je ba chichi o gbele ba am chichi ko me o ko pele da ka vi kuna ta mnya me ka poto ka nu strom la ma chichi o ko nku nana sang nya ma gbelo nya de ba Tɔgbe ayi kopa ao ba ka gbelo ba yi de kopo ala ba aziko mu yo ma kpo va dire do haroko no bo dire ro ma se wodi o ma di haroko do ma hia yo ka le ko won ma cho moji koko ya yo va direro na nya ba yo direro vo ka ibo kopo yela na na mai ogbona ajaja ma Tɔgbe akpe adanya amanam magasronu makari bo no vinya ikala fi ga irasronu kama kana nya nyama Tɔgbe wezo yo ai kana kana nya jiro won todi makana nya nko wore kla maka Tɔgbe na nya nyento nye kwenye Dr. Victor fiala sashi DZOKOTO manya geta miapo family geta deka for head aga pere manwa mega nye fu makata ufe efiato yo Tɔgbe nya ikapunu sa tun ko yo na mi a anya agbo yo ko nya ne blavo mo kata de ka fa etato alebe aha alebe ayake ganya afiato le akpama de ka le family akata gbomo le Victor Tɔgbe be family ojo choye agbo blavo alo blavo for de ke ako o kata o po fiato a yenye ya le miagbo Tɔgbe do pagare la sio alaba maga tumo lulu koncho fufunya ke la fiaba ai o la mama nya makonyo ya ye ga nyona sin Tɔgbe le suku ko me nya magloga ba clap for him alo si akpani kaka nya manya agloga la ba fi agloga mi le mi enu ko mare ko avile mo na mi ala ba Tɔgbe amuji nye kpodire ro are ko Tɔgbe do pagare la sio ayi yin to mi ga ga ji o magara fufunya javi yo akpa alaba miasi olutoma na mi ba mi Tɔgbe tenge DZOKOTO GLIGUI aderia magavalio akpa ayo muzia neje miasi banade do poka le si na gara juro mo ba me DUFIA o ba me FIAGA o ba me Anlo nya maka do poka onya Tɔgbe tenge DZOKOTO GLIGUI aderia do poka le si FIAGA na AMUGO WEGO cover traditional towns of 37. Yele te abe FIAGA na AMUGO WEGO veni FIAGA onye eganye DUFIA na ANYAKO-KONU ye na make oganye head of BATE clan BATE honokata godole Ghana if head eta tona honolo akpa yema asemanele alaba yema jiba maga agbla yi aga ire amade po maga nglo wane la fanyi gba TV Germany for ya balaji ye akwa me ko bo tataji ola wa we logbonya fiafia alaba wo madrom na mi America Tɔgbe nya atira azimum fifila tia ikama po ire akopo areko wona o klamle matiti boko nwo le Tɔgbe obo didi nwu a wona mo kataji le kaka titi maga gbo gara Tɔgbe nya ji le ipa agbono wide Tɔgbe tenge DZOKOTO GLIGUI adelia pa agbono wide le ke pa wona o kokole kple amegbeto le ko kokko da sasime kple amegbeto le nyi kple avo gomare aka hia na mi je be nya nchonchi ala ba so heavy gara ma de mi nye alo Tɔgbe gada na mi ayo ama ha na me mi aglo nya ma fiare
Ngwaka gaza do ga kasi na mi pore Tɔgbe menye nyavi onyo ka we na mi on to na po amaye ri anyira fie to kle gbakata ko ama da za adonya yan amaye onya ha fie bai akwera du me du akata fu makata ka national council akata afie wana ko ga to menya vio so ha ma onya ama hala onya manya ama vi crown mada ni areka mo so yo onya yo na lebe nya gara ma fifila ta ire gbogboro po na ye fu na koko na me ye plofu da shi na me acha me na isuku ha ye ya manya nya ma hia fifila ti o ga kana won to na ko nku koko pe chicha o gbe ba nkpokple nkwo mara ka ba dani jogbanwo ayo ba dani jogbanwo ta ba na nye jira ka ba cho kaka nyi cho ka me jaku ya didi kple wona o ma la Tɔgbe opo wona wo nko ami o ka didi mcho nyagbo ajuta to kple jumavio apo de sare ma chi na o ala bo fiko Tɔgbe ba ngia o ma sama ha gagamri ko na nya jira ka ba na nya ba amabachira ko nya ikamanya amagbe are ko amo mate azinyaga sukuo na do pa magaura suku tato FIAGA o didi yebia ka sesemba tso mamle na yeba ka gbona afia o FIAGA dranyi o gbona gagagara afu amala nyako juma fi president koko alo jukplo lagao hoko to ko huito o gagagara fama amare ne na nyawe jire ka ba nya Tɔgbe tenge jokoto GLIGUI adelia manya am beche ko nyo do ma him yakata meminyo minyelo nya ha me manyo ha me na nye gakaya ya AMUGO bai wagbe egbele manya nye egbele AMUGO ba onya ta me yoroga anama gbagbo akpa kakaba gagara Tɔgbe nyaji nu ike mi nya ga se gomare la kuao didi be po wona onde ayo nya fia onya alo FIAGA onya re leke akpama o kokole bla leke wona o koko iyime o akpama go ma hare miawa ba po ma na mi rela ANYAKO-KONU chiefs oji mi nana make mi otakpekpe kple Tɔgbe awusi avalia apadada a couple of times the kuyang afi anyako fiao o ha mi guide him o we temona mi ha follow ha o klom ro fia ba se da fifia mi to mi ro kweshi ko ba po mana ko ba ni koko ji mi o mi la nye he nu yi fia o glo na mi ya yo me mi la lo akpa anyi ka fia o glo na mi a iyo me mi la ma piro ko na se goma pour me tato gbogbolo fifi la ti abanare ao Tɔgbe fa azimumu ya Tɔgbe ya yo to aba pome na gakada ame ko nya na Ghana juko bla ki ga makata no gota ipo kupa mota tagana atadra doela ala beyond ya yo ba control yo ta nonyi atemo ma awo yo pa ngakala ala ba nsang na ira dodo maji ta yo gbogbo bobore afia ote la sia glama aba fumena dasimagba nu iko gbulo iji woma yo ayola ta yoko yofo yo novi alo yo fofo alo yo Tɔgbe tenge jokoto GLIGUI adelia pa didi pe po ku plamle ma chichi po ko wona wela ala fia osima afia oko atan ado gbogbo akpama agboba agboba ajibe na hada kamanya yo we olo kakala ayi nyito na nyaba ede agaba cho yo nto yo gbo ha yo na Ewenyigba TV nanya kakeka yo nfo fifi la tiela manya yo we ro gbogbo na akpama na nyaba na adi ta abatu pe na ha wo gbo yo sana gbele afi zona reji akpama afifi nunya gakare nyimnya beba ikpanya firagbe chucho kamile zajire Tɔgbe adadrado alo ododo de kopore gbekagbemia akpu mona koko yina Tɔgbe oh ama le mio program anure it's mamiragbe May 29 okay yenye nkeke ikele mio program aji na mi wona ovo le agbogama palace are mi atok palace are the AFIA school football park okay agava memorial service Thanksgiving and memorial service okay church okata na participate okay I will mavo so if you mavo me have a private burial okay
reception follow ga pepe. Then after that, a private burial. In a saw that I saw you copper ye ko I saw you all. I saw May 29, 2021. You all. Puma on and Yanyam, but a bedashika, you know, your bobber, a fiao teta, many of all along, you Kaka bedashika, your hocho, a fiao ball of siak blama. How do you now? You which you, Papa Faji chair, oh no, your ball at Dradopa, Agba, you got on about Firagbena, you can purging a tolly upper in Kaka Blavovo. Blavovo, Andrag, we can talk about one year, can you Agba, Firagba. Blavovo a shake can you mammy like choy carbona? Yo a godoga of Siapama. Aida Asia. You can Nyako Sukuga or secondary school. I call her Afi. Alaba Afima. Ye yo in other Anyi Dragaro. Alaba Choti, I'm of Vogban Autoga. A FIAGA Juma Gaukla, Blolaga, Bonani Digger Afi. Ye want a Mokatajiga. Apple reception. Ale come now all log Villa Cana Nyanon Real. Kala mama bua private burial ikafia wa yonya fia glameta ai maduja na afma uko amore na mali ba na kpotapo yenya private burial wonyona badashima ko ele yo boy ma mamlela akafia o anyare kama yelo yoshua ba fumeno na nya bubu ore gava ha yo lutoma na apanyi ba TV Germany alaba odo Georgia gbo no le fia o shi o ge akpe it's all ma akpe hafi na the burial. akpe Ekwe gbana final ni nyege. akpe If you offer ni ma wa na ore. No we voko. Evo amo hunami miazo yira medi pelo. akpe acho afia opo wona mamleto la wo yiji alaba no yiji a hama we akafia obenya poma wo kaw na wo obenya opo wona mamle voko a kama ga ngulo be foma be akpa mama ga kayo ka afia we monega le opo wona mamle wo foma gbe a ka yo va de Tɔgbe private burial lo do kushi pe dadrado abale ko le Tɔgbe ya odidi kple kɔnu wona on na nya bubura de galia yo gere Ewenyigba TV be ya balaji alebo yo na Georgia nanya akpe Boy get all yo alebo Tɔgbe o boy ke acho baga ngulo ke be ne le anyako fifilai le Tɔgbe TENGE DZOKOTO GLIGUI adelia pe ko magbetotro fe didi kple nu wona o katako amlimati choji ma egba ajago ma choji okoko yinai Ewenyigba TV Germany ahang na sia okoko veno la yi nyito baga gbogere fonye Tɔgbe nyoji fofo nyoji odena na menani